birashoboka kuba dukurikiye uri mu gihe cyo kurira, ariko ndakutangariza ngo icyo si igihe karemano ku buzima bwawe. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igihe n'igihe cyacu, bitwereka ukuntu ibihe bigenda bitsimburana, bitubwira ngo hari igihe cyo kurira, ngo hari n'igihe cyo kugira gute, cyo guseka. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo bivuga ngo hari igihe cyo kuburara, hari n'igihe cyo kurya. Hari igihe cyo kwirukanwa mu nzu itari yawe, hari n'igihe cyo kubaka iyawe nawe ugacumbikira abandi. Ni umuntu ukomeye ariko minsi mike igihe kigahinduka. None se wari wanabona na wa muntu woroheje bakandagira igihe cyahinduka bakongera bakamuramutsa? Ndakubwira ngo igihe nico gihira cyari ku ntebe kandi yacagena igihe sinzi igihe urimo, ariko kamvuye ngo niba ari igihe kikubabaje humura Uwiteka agiye kuguha igihe cyo guseka. Yes, turabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe, share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi wowe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana, kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera, ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishyigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe, nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe, ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire, na comment zirakenewe. Jirene nkunda kubabwira ngo ni umuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe, comment nazo zirakenewe. Pastor ni karibu. Murakoze. Nitwa Pastor Sekazuba Jean Damascene. Ndashimira Imana kongera kuboneka kuri Konkorude. Yego. Imana iguha umugisha no kongera kubonana nawe. Dusuhuje abagukurikiye kandi dushimiye abakanze hahandi nyine. Yego. N'abandi rero kubikora hara nta tegeko riguhana. Nta namabwiriza umanza kubisabira, ahubwo ni umutima ukuzo wageze cyane rwose. Ongere babikore rero. Yego. Bagende no kuri Sekazuba Forum TV naho bahakande. Naho bakande. Yego. Kandi bakurikirana ibiganiro bihari, ibibwirizo bihari, nivuga butumwa ryari hanyura. Yego. Pastor kubanza dusengera ugango Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Wakoze Mwami Yesu, wakoze kuduha umwanya nk'uyu, turagushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kongera kuduha kuramuka. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Hari benshi batabashe kugera mu uyu mwanya turimo, cyangwa batabashe kugira ubuzima nk'ubu dufite, wakoze. Izina ryawe rishimwe. Hari benshi bavuye mu uyu mubiri, hari n'abandi bari mu bitaro, hari n'abandi bari mu maboko atarayabo. Abo bose Nyagasani, twewe ntago ariko byagenze, ubwo waduhaye kubaho. Na niyo mpamvu tugushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kubwa Konkorude wadusuye hano mu rugo, agafata urugendo rurerure. Reka umuhe umugisha, nyemerera umugirire neza, kandi no umuryango mugari wo kuri Konkorude reka ubahe umugisha nabo abadukurikiye bari mu mpande enye z'isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka ubahezagire, ubahe umugisha, ubagire neza, kandi ibyo tugiye kuganira reka biyoborwe nawe. Udushigikire umwuka wera w'Imana ari utuyobora, imbaraga z'Imana ziganze kuri twe. Ubane n'umuyobozi w'ikiganiro, ubane n'umutumirwa nanjye. Ibiva mu kanwa kacu byubaka imitima y'ubwoko bwawe. Hari benshi bagira ibiva mu kanwa kabo bigasenya imitima y'ababakurikiye. Reka twe tugusabe ngo ibiva mu kanwa kacu aho gusenya byubake, bisane n'imitima yasenyutse abatwumva isanwe mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, ngaho dushigikire kandi tugire neza, ubane natwe, udukomereza amaboko mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Pastor naye ngukumbuye pe. Nanjye nuko nari ngukumbuye. Nuko twari tuburanye, twari dukumburanye, kandi niba ari abantu tubanye neza urimo. Amen. Dusubije amaso inyuma kuva muri 2021 tumenyana. Nta kibi nibuka. Nanjye nta kibi. Nta kibi nibuka. Twarafatanyije mu byo twabaga turimo byose, kandi na n'ubu tugikomezanyije. Amen. Imana ishimwe n'ukuri. Yes. Mpamvu ro kuba nari maze iminsi ntakubona, numvaga ntameze neza. Amen. None ushimye Imana kumva ndi kumera neza kuko turi kumwe. Wakoze cyane, nanjye kukubona ni ibyishimo byinshi, kandi ni umunezero ukomeye.
nk'uko bivuze kumara iyi myaka ishize yose uri kumwe n'inshuti mubanye neza nta kibi nibyo gushimira Imana cyane kuko n'icyumweru kimwe gisigaye kinanira abantu kugira ngo babane. Rero iyi myaka urumva ni ugushimira Imana cyane cyane. yego imyaka 5 irashize nta kibi nibuka, ni nayo mpamvu nafashe urugendo mvi Musanze nza hano Burera umurenge wa Rugarama kugira ngo nze twiganire ku mbaraga z'Imana, twibutsa abantu yuko Imana yacu ikora, twibutsa abantu yuko nta buzima Imana itahindura. Haleluya! Nta buzima Imana itahindura. Nta buzima. Aha twicaye ni kuri bariko, ni kuri etage yiwawe. Nta buzima Imana itahindura. Ni ukuri. Ntabwo. Ubuzima bwose Imana irabuhindura. Niyo mpamvu nganiza abantu nkabwira ngo umuntu wese ugihumeka yego mukibona gifite umwuka no yaba arakuka kanyuma katari kashira uwo muntu uzamwitondera. Yego kuko ibihe byahinduka, kuko Imana yo nihindura ibihe. Ashobora guhura n'umuntu ababaye ariko ejo ukazahura nawe yishimye. Yego. Umurimo wemeze bute Uganda ahandi hose Imana ijya gushoboza ukajya byifashe ute? Murimo turashimira Imana kuko hari ijambo nasomye ngo byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Ntarega nago nareka gushimira Imana. Imana iradukomeje haba Uganda haba nivuga butumwa mu Rwanda turi gukora. Rero ibyo byose tubishimira Imana, umurimo turacawukomeje. Turacawukomeje kandi mu buzima bwanjye numva kuzareka kuvugira Imana kiretse navuye mu mubiri igihe cyo gutaha cyageze. Ariko Imana iradukomeje kandi umurimo wayo urakomeye. Yego. Kandi ndimo nitegereza hano inyubako nkareba ibikorwa Imana yakugejejeho, nkareba ubuzima wabayemo n'ubundi urabyivugira nge twamenyanye uri umukozi w'Imana, ariko hari ubundi buzima wabayemo bubi bw'ingeso mbi. Nareba nkabona gukorera Imana ni ukuri harimo inyungu. Yego. Ni ukuri pe harimo inyungu. Yego. Ngira ngo nabikubwiye tutagatangira ikiganiro. Wabivuze. Sinarenze ko wanitegereje n'undi ari usanzwe uhaza ariko wambwira ati nitegereje ati ndabango. Iyi ni imirimo y'amaboko y'Imana cyane. Ubundi mu gukorera Imana byo birasaba kwihangana kandi ukanyugwa. Yego. Ariko reka tubwire abantu mu maboko y'Imana hari imigisha cyane. Maboko y'Imana hari imigisha kandi iyo migisha irakorerwa. Iyo wayikoreye rero ubundi nakunze kubwira abantu ngo bamaje kwihana ibyaha ukavuga ngo wanze Satani n'ingeso ze zose ubuhuye n'urundi rugamba rukomeye. Yego. Ariko hirya y'urwo rugamba hari ingorano z'abera. Hari ingorano z'abizera Kristo. Iyo umuntu amaje kwihana amaje gutanwa na Satani yari afite intambara 50% uwo munsi ba 80%. Yego. Kuko Satani agoporowinga y'ibitero byinshi. Ariko reka tubwire abizera Kristo mu maboko y'Imana hari imigisha. Nuko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Kwizera Imana harimo intambara ariko harimo n'imigisha. Yego. Kandi koko kanze nkubwire ntago umusirikare yitwa umusirikare, nibyo nkunda kubwira abantu adaciye ku mafunzo. Nubwo abarukore bitunaniye bimwe wahura n'ikigeragezo kumva ivuyemo, ariko ntago ushobora kwitwa umusirikare udatereninzwe. Ni ngombwa kugira ngo ujya kuri training utereningwe. Rero no mu murimo w'Imana birasaba kugira ngo tubabare, birasaba kugira ngo tunanizwe, birasaba kugira ngo turwane urugamba kuko turi abasirikare ba Kristo. Kwitwa umusirikare kugira ngo wemerwe yuko uhagarara mu rugamba kandi ukarwana narwo kugeza mpaka igihe urutsinze. Rero no gukizwa ni bimwe. Gukizwa kwakira agakiza bakakwatuza agakiza ukemerera Yesu umutima wawe, iyo ni number 1. Number 2 ni intambara uba winjiyemo n'urugamba rukomeye. Urwo rugamba hirya y'urwo rugamba rero hari ingorano z'abera. Kandi kanze nkubwire nta muntu ugororerwa atakoze. Umuntu wese wakozwe aragororerwa. Niyo mpamvu wavuze ngo ibi bintu sinabitangiranye. Nagize n'intege nkeya, narananiwe, nagize n'abananiza. Uyu murimo twaraburaye turakorera Imana. Uyu murimo twambaye ubusa dukorera Imana. Uyu murimo twaratotejwe dukorera Imana. Abantu baradusetse dukorera Imana. Ariko turakumva ngo mpaka ico twiyemeje ni kimwe no gukorera Imana. Yego. No gukorera Imana. Nkanje ubu gahunda ndimo. Urugero ndimo ngira ngo ahantu maze iminsi zenguruka nigishira ijambo nararivuze. Sindimo nsengera amafaranga.
ntayo mfite ariko sinyasengera yego sindimo nsengera inzu nta n'amazu ufite kuko ndayakeneye iyo ndimo nyirimo ariko nkeneye andi wampande nayakira cyane rwose. impamvu ni iyihe konkorode navuze ibi bintu maze iminsi nigishize inyigisho ku bwanjye ndi kureba aho isi yacu igeze, ndi kureba abari bameze nkanjye ibihanga Satani ukuntu ari kubitwara, ukuntu abantu bari kunyerera bakakwikubita hasi, ukuntu ubuzima umuntu ugusanga ari pasitori avuga ubutumwa agira ate mu minsi mike ugasanga yabiretse, uwo wari umuhanuzi ugasanga yabiretse, wari umurimbyi yabiretse. Rero ntabwo ngirangajwe ishinga n'amafaranga. Imana izi ko yampaye nkanywa ko gacyayi byaba byiza, nahura na konkorode tukarya tugasangira ku gacapati ni byiza, nkamugura ku kakofe ni byiza, iyambaye ni byiza kuko amafaranga ni meza, ni meza pe, ni meza amafaranga ni meza, none yagira ku murokora akaba meza cyane. Uzi kugira amafaranga uruzura n'umwuka ni ikintu kiryoshye cyane. Rero bishaka kuvuga iki rero? Ubu ndimo nasengera ikintu kivuga ngo Mana, aho uriya yanyereye iriya nzira nanjye nayinyereramo. Ndi gusenga ngo Mana, ndindira imbaraga, ndindira amavuta, nshigikira, ndabona biraniranye naho ibindi byose by'amafaranga. Cy'amafaranga Imana irabifite. Kuko arega yuko twewe hari igihe Imana iduhimigisha tukibagirwa. Tujye tunibuka ko ari igihe twanayisenze, njyewe narayisenze iraceceka, ndaburara ngahanura abantu bagatabarwa, nkaburara ngasengera abantu bakagenda, nkaburara ngasengera abadafite amazu bakayabona, ngasigara mu nzu ncumbitsemo, urumva itari yanjye igaceceka, ntaca gikomese. Narindi umwamarayika ariko nta byaha bikaberanyije nabaga mfite byo kuvuga ngo wenda nibyiri kumbora, kuko icyo gihe nabo nasengeraga barafite n'ibyaha byinshi ariko abatabara. Yaracecetse ndayibona. Yewe nayo mafaranga narayasengeye, nurira imisozi nkamanuka nta numpaye ikiceri cy'ijana, urumva igaceceka, irahora, irandeka. Indeka umwaka wa mbere, ubwo ndava mvuye muri gereza, indeka umwaka wa kabiri, indeka umwaka wa gatatu, nsengera ibyo kurya kugira ngo njye mpage, ariko hari naho yangaburiye ntamanje kubira ibyuya. Duje tuvuga ngo Imana mu bihe byose ni Imana. Uyu munsi yaceceka ariko ejo yakwitaba, yego uyu munsi yakureka ariko ejo yakuzaho, kandi kubita gusubiza suko ikwanga pe. Rero turashaka kuvuga iki rero? Mw'uyu murimo birasaba kwihangana. Udafite kwihangana ntiwawukora, udafite kwihangana ntiwakorera Imana. Kwihangana. Ikindi cya kabiri, kwibuka. Ese hariya ko nahavuye bite? Niyo mpamvu uyirebye mu bintu bitanu byatumye abisirayeli benshi bashira mu nzira. Icya mbere kwari ukwibagirwa, bibagirwaga vuba. Aba bantu ubona basubiye inyuma, abantu bose ubona bamaje kwirata, baribagiwe. Wibagiwe ya Mana yagufashe wambaye ubusika kwambika, wibagiwe ca gihe. Ikindi gitsinda rero, no kugira ngo kangaruke kwibuka, no kugira ngo utsinde Satani, iyo wibutse uramutsinda. Ndakwereka kuvuga ngo konkorode wacage wari hahandi, Imana yakuye hahandi, yego nkaba narabaye iki cyo ntiyagishobora. Uba wibutse kugira ngo wongere ugire imbaraga, yego. Na niyo mpamvu zarewe ikintu bano bagabo babiri bavuze batandukanye nabo batasi 10, yego, baributse baravuga ngo twibutse yuko yabanye natwe tukambuka inyanja itukura, twibutse yuko yatugaburiye mana abandi bagize abandi, twibutse yuko cagiye akoze ibitangaza, nibikiri muri twe tuzabarya nk'abarya imitsima. Bamanjije kwibuka. Nta gihe na kimwe uzatsinda utamanjije kwibuka. Umanza kuvanga ariko yayindi yakoze ibi ntiyakora ibi, yego. Yayindi yamvanye mwaya majuna ntiyayanyuzamo, haleluya. Yayindi byagiye natabaje akaburu ntabari kahagoboka ntiyakongera kugoboka. Icyo bita kwibuka bigwa avantage yo gutsinda. Na niyo mpamvu rero icananije abisirayeli benshi bakagwa mu butayu, baribagirwaga ntibibuke. Bageze ku nyanja itukura batabaza Imana, barayibwira ngo Mana, Mose uje kutwicira hano. Mose ababwiye Imana iravuga ati niki gitumye bataka. Uzi impamvu yavuze ngo niki gitumye bataka? Yashatse kuvuga ngo none nimwe mwivanye kwa Farawo, iyabavanye mwari amaboko mugira ngo ntimuri kumwe nayo. Niyo mpamvu yabwiye bise ngo niki gitumye bise, niyo mpamvu yabwiye Mose ngo niki gitumye bise bantakira. Yari ishatse kugira ngo bongere ikore mu mitwe yabo bibuka aho bavuye, kuko ni abantu bahuye n'ibibazo. Ukureba iyo ujya kumva ngo amazi yaraburaga,
ngo bagafata amabere y'abagore b'Abisirayeli ngo bakayakandira mu cyondo kugira ngo abantu babumve amatafari bakayakanda. Imana igagukiza mw'iyo ngoyi, wahura n'akandi kageragezo ugata kukagaragaza nk'itariho. Yabwiye Mose ngo niki gitumye bantakira. Iriya jambo mu kuryanariza riravuze ngo none muribukaho nabakuye, muribuka amaboko nabakuyemo. Ese ntago mwakwibuka ko iyo abakuye hariya n'iyi nyanja igiye kwicamo kabiri? Haleluya. Rero ikintu cyabananije cyane ni ukutibuka. N'ikintu gisubije umurimo w'Imana inyuma, barokore bakagwa abandi bakakora ibyo bashaka, ni ukugira gute? Ni ukwibagirwa. Bamwe bakaza ari imbabare, bamara gutabarwa bakayivaho. Urumva? Kuko nagiye kurandajyanisha mu bintu bijyanye n'iyobokamana mu bakozi b'Imana. Ibibazo bigusha abantu bake, ibisubizo nibyo bigusha abantu benshi. Ibisubizo byakanejeje Imana iduha nibyo bigushije abantu benshi. Twigeze kubira ngo ngo mwasubiye ku nzoga, ngo kera twari twarabuze icyo kugira gute kuyigura. Urumva iryo jambo? Barokore mwatinyaga no kunywa ubushera, musigaye musasa imikeka mukaramburaho amakesi y'amamitsingi. Kavuga ati kera ntabwo twari dufite ubushobozi. Bishaka kuvuga ngo ibisubizo bigusha abantu kurusha ibibazo. Kandi ibisubizo nibyo byari biduteye kuba twazamura icubero cy'Imana kurusha cagihe. Rero urumva ibyo arumbaje ku murimo, uko niko ndi gusenga, uko niyo message yanjye yo kunyina mbwira ngo Mana, ese hari abahanyereye nge sinahanyerera? Ese ibihanga Satani ari kwicira mu nzira kari byinshi nje cyaje nta gikeneye? Ico nsaba ni imbaraga, support yo kuba ngo Mana, nkeneye support yawe, nkeneye imbaraga, nkeneye kundindira ubuhamya, amavuta yanjye yarinde, ndindira ubuhamya, nshigikira kuko abaguye hariya nanjye nahagwa, abahanyereye nanjye ndi umuntu nahanyerera, abahagize intege nkeya nanjye nagira intege nkeya. Ico ngusaba ni imbaraga. Amafaranga y'urayafite, wategeka muri benera makarito kazaga ari kwiruka kazi wanje. Nabonye Imana yategeka mu mushuti wanje ko nkuru. Yego. None se biru kuvuga ntago byubatswe n'amafaranga cyane. Ibi byubatswe n'amafaranga. None se hari umunane kwa Diriane nagurishije. Ako mama yari yarampena akagurishije. Yarakoze yari yarampaye uko angana. Mama arampatakira nuko mungana ndangije ndakagurisha 220. Nagiye mu kamodoka kwa Isa nakanywereye icumweru kimwe, ntaha n'amaguru nsaba rifuti y'igare rije gupakira ibirayi ku rukiko. Ndataha n'amaguru. Ubwo iminani kwa Dirane yari irangiye, ariko ijuru yari ifite iminani itarangira. Ibi byose mwicaye aha nice hose ni iminani y'Imana, kandi iracafite n'indi myinshi. Icyo nkene ni kerero nuko mu maso hanyu. Kandi ujya kaze nkubwire, iyo umubyeyi yaguhaye uyu munsi ukongera ukamukorera akantu keza no mu gitondo agwetaga kandi uko ni rero ijuru, rero ko umubyeyi bikora ijuru ryo rirenzeho. Yego. Pastor, reka tujye no mwanya w'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Abakunzi banjye iyo tuvuze ntidusome muri Bibiliya bumva ntabwo bafashwa cyane. Murakoze cyane. Mfite ijambo ryitwa igihe. Maze iminsi nigisha ku gihe. Igihe tugiye kukireba mu mubwiriza kugira ngo abafite ibihe bihangane bamenye ko ibihe bihinduka. Turasoma umubwiriza, igitabo cy'umubwiriza igice cya 3. Igice cya 3, mu gice cya 3 dusome duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aratubwira ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Yego. Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Bivuye ngo niba ubabaye ni mu gihe, kandi icyo gihe cyahinduka. Yego. Noneho umurongo wa mbere ava ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Twarakibonye nacyo. Igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza,
igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo kutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, bari abagukundaga bakwanze, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Aha, ndashaka kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa igihe. Igihe Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana igenera igihe cyacu, igihe gifite igihe cyacu. Birashoboka kuba dukurikiye uri mu gihe cyo kurira, ariko ndakutangariza ngo icyo si igihe karemano ku buzima bwawe. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igihe n'igihe cyacu, bitwereka ukuntu ibihe bigenda bitsimburana, bitubwira ngo hari igihe cyo kurira, ngo hari n'igihe cyo kugira gute, cyo guseka. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo bivuga ngo hari igihe cyo kuburara, hari n'igihe cyo kurya, hari igihe cyo kwirukanwa mu nzu itari iyawe, hari n'igihe cyo kubaka iyawe nawe ugacumbikira abandi. Yego. Hari igihe cyo kwiga ukabura akazi, hari ukanadepoza ugatanga, yewe na kwa kundi batereta byanga bikanga, ukiruka bikanga. Hari n'igihe cyo gushakishwa ngo mbese ibi warabyigiye ko tugushaka ngo tuguha akazi, kuko ni igihe gitsimbura ikintu cya icyo uri cyo cyose, uko uhagaze kose, wowe udukurikiye, ni igihe. Ni igihe. Nkunda kubwira abantu ngo nta muntu ukomera kubera igihe urimo. Yego. Nta n'umuntu ubabara ubabazwa n'igihe urimo. Bivuga ngo igihe cyose cyagambiriwe, cyagenwe, icyo gihindurwa n'Imana. Bibiliya tubwiye ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Yego. Icyo nicyo cya mbere. Ngo hari igihe cyo kuboroga, ngo n'igihe cyo kubyina. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo hari igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Ni igihe ibihe birahinduka. Konkorode w'uyu munsi ndamuzi, ni igihe harimo amakuru yenda afite, ni igihe harimo. Ariko hirya y'aya makuru hari ikindi gihe, hari andi makuru bwaca mu gitondo tukumva andi makuru. Ijambo rivuga ngo iki? Muri Zaburi ya 29 umurongo wa 6 haravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Ibyo birashoboka? Ibyo ntibishoboka se? Birashoboka ko ufite igihe kigoye ejo ukagira igihe cyiza, kuko twabonye abantu bari mu bihe bibi, Imana ikabihindura. Biratubwira ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Cyo kugira gute? Cyo guseka. Ngo hari igihe cyo gukundwa n'igihe cyo kwangwa. Yego. Niba kwanga ni mu gihe, niba nkurikiye bari kukwanga ni mu gihe, ariko ndagutangariza ngo hirya yo kwangwa hari ikindi gihe cyo gukundwa. Ntabwo uzabahamagara ngo bagukunde, ahubwo igihe kizabategeka kugira gute? Kugukunda. Igihe nicyo gitegeka. Tujya ubona umuntu akomeye, igihe cyahinduka akabura n'umuntu amutsase. Yego. Kera bacaga umugani bakavuga ngo nta mwana wo mu kirura umupfuna ibinwira. Niko bacaga umugani. Ariko iyo amafaranga yagiye, niyo wabigira akaza, niyo yabirya, nta wamukoraho. Igihe icyo ni igihe abarimo. Yesu ashimwe cyane. Icyo ni igihe. Igihe iyo amafaranga yashize ushaka inshuti ukazibura kubera ni igihe nyine. Igihe nasomye akantu kanyoheye karambwira ngo hari igihe tubaho ngo tukava ngo nta bavandimwe dufite, ngo nta nshuti dufite. None ako kantu kararyoheye karangije karaba ngo umunsi wagize agafaranga abavandimwe bazagaragara. Yego. Umunsi ibihe byahindutse, umunsi bakwise bose, uzaje ugera mu isoko batangira kukubwira ibisekuru ngo ngewe na nyoko, ngewe na so wanyu, ngo none ngo ntaguziko. Ntago ubuza abavandimwe, ahubwo ni igihe gitumye ubabura. Hazaza ikindi gihe bakubwira icyo mupfana utababajije. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyo kurya n'igihe cyo guseka. Ariko nashimye Imana. Haleluya. Nshimiye Imana. Ntago tubuza abavandimwe, ahubwo nitwinjira mu gihe gituma bagaragara bazagaragara. Ni igihe gihari gituma batagaragara. Ariko hari n'ikindi gihe kubwira ngo dupfana iki? Cyangwa kubwira ngo isiko tuyabanaga na papa bagatanya kukubwira ngurango yaruwo, uzi kugera no mu gihe abantu bakajya banakwirata mufitanye n'isano rya kure, bakaba ngo seka zose wiwacu si. Hari umugabo umwe yigeze kumbwira ngo aherutse kugenda mu modoka, ngajyemo nuwahanatuye hano mu Rugarama, ngajye mu modoka
ngo none ngo igihe cyo kwishura kigeze yaragiye Rubavu ngo umushoferi ava ngo Sekazu ngo we ngo ntiwishure kubera ko dusa donc ico ni igihe cyo kurira ku izina rya Sekazu hari n'igihe warivugaga bakabaguhambira bakagukubita inkoni nyinshi rero bishaka kuvuga ngo hari igihe ndi ku gihe ikintu cyitwa igihe niba ubabaye uri mu gihe niba ushonje uri mu gihe niba nawe kuvugisha uri mu gihe ariko menya ko hirya y'igihe Imana yatubwiye ngo hari ikindi gihe hashimwe Imana ihindura ibihe hashimwe Imana ihindura ibihe turashimira Imana ihindura ibihe bihorere yuko uri mw'ico gihe igihe n'igihinduka bazaza bareke ntibagusubiza kuri telefoni igihe n'igihinduka bazakwandikira bihorere ariko wari uzi ko igihe kigera bakirirwa bashakisha nomero yawe kubera ko igihe cyagize gite cyahindutse igihe ndavuga ku gihe none umva ikintu gikomeye ngo hari igihe cy'intambara ngo hari n'igihe cy'amahoro hari intambara ziri mu rugo rwawe hari intambara ziri ku buzima bwawe ndashaka kubwira ngo hari igihe cy'intambara ariko hari n'igihe cy'amahoro Imana iguha amahoro Imana iguha amahoro igihe gihinduke hari igihe cyari kikugoye ndatura ku buzima bwawe icyo gihe gihinduke hari igihe cy'amara wari ufite ndatura igihe cyo guseka hari igihe cy'intambara wari ufite ndatura igihe cy'amahoro ngo ntabakuvugisha ngo ntabagira bate bagiye kukuvugisha kubera ko igihe cyahindutse ngo ubenzwe kenshi humura baraje kubera ko igihe kigiye guhinduka ariko twahaye Imana icubahiro igihe kigiye guhinduka igihe kigiye guhinduka mama sinzi amarira ufite ihanganira ico gihe ayo marira yihanganire kuko ayo marira gari muri bye kuko gagiye guhaguruka ku yo ntebe hari intebe y'amara ikwicayeho agiye kukuvaho hasi intebe y'amaseka amaseka no gagiye kwicara hari igihe kigiye kugukirigita ugaseka igihe kiradukirigita bataheruka kubona amenyo yacu bakayabona tutitengo twaborosheje tutitengo asana igihe cyagutirigise ntago wita ukumeze ariko Mana we duhereze Imana icubahiro Mana ishimwe Mana ihimbazwe mukonga imyaka ni myinshi ni mu gihe cy'iyo myaka nyine imyaka igiye guhinduka igihe kigiye kuza gihindura imyaka umva kanze nkubwire igihe cyahindutse ntagongera kubara imyaka babona wabaye ka bebe babandi ariko igihe cyahindutse igihe ndi ku mugambi witwa igihe hari igihe cyo kurira hari n'igihe cyo guseka nukuri wari wabona umuntu ari minisitiri akaba minisita mu gihe cye mu minsi mike ugazahora no kumuramutsa bikanga kubera ni mu gihe nyine wari wabona umuntu ukomeye ariko minsi mike igihe gigahinduka none se wari wanabona na wa muntu woroheje bakandagira igihe cyanduka bakongera bakamuramutsa ndakubwira ngo igihe nico gihira cyari ku ntebe kandi yacage ni igihe sinzi igihe urimo ariko kamvuye ngo niba ari igihe kikubabaje humura Uwiteka igihe cyo guseka niba ari igihe cy'uburwayi burebure amaboko y'Imana uzugura uzubabwira ngo ndi mu gihe kandi iki gihe kizatsimurwa n'ikindi gihe ubabwira ngo hari ikindi gihe Imana yategeye kandi yagitegeye imodoka idafite speed governor irimo irirukanga nta speed Imana igiye gutegera igihe ku buzima bwawe iyo ndwara yakubayeho karandi igiye guhinduka ubwo buzima bwanze gukemuka bugiye gukemuka ubwo bukodo ugiye kubusohokamo ako kazi washatse kakabura kagiye kuboneka aho babaye aho utabaza ukabura n'umwe aho bakwanze utazi ico bakwangiye ni mu gihe kigiye guhinduka bagukunde n'umuntu utazi ico bagukundiye abantu baragukunda batariko barankundira iki abantu baragukunda kaze bakakubebeza birenze ukwemera igihe kigiye guhinduka humura imiryango yakuvuyeho igiye kukugarukira inshuti zarakwanze humura ziraje ese uri mu karengane sinzi ese amatangazo yamanitse ya Camunara oya wamanitse amatangazo igihe cyahinduka kongera akayamanura igihe kirahinduka igihe kirahinduka ese landlord yakwirukanye ese yaguhaye private oya mubwire ngo landlord we uri mu gihe cyo kumuhanyisha nanje hagiye kuza igihe cyo gupangisha abandi yo ese mu kazi barakugambaniye mbwira wakugambaniye ngo ni mu gihe cyo kungambanira ariko nawe nyuma hari igihe cyo kukugambanira kirahari kuko ijambo riba ngo icyo biba nicuzagira ute nicuzaza niba ugambaniye umuntu mu kazi ukamwirukana menya ukuntu wizirwa bwenge ko abandi no bari kukwigira ubwenge ibyo nabyo murabizi igihe ndi ku gihe igihe n'igihe cyacu hari igihe cyo kubabaje mu gusengera igihe cyari kikurije ngiye kugusengera igihe cyari kikugoye ngiye kugusengera
ariko ndakubwira ngo yaremye isi n'ijuru ibyuka ihindura ibihe. Niba ujye umwe ku mwuka bazima ntawe ugire wongera kugusuzugura. Hura nabo babwire ngo ndi mu gihe kigiye guhinduka. Hura nabo babwire ngo ibyo mwari munziho bigiye guhinduka. Uyu munsi barakuze ariko ejo ntago bakuzi. Ntago bakuzi uko bakureba siko Imana ikureba, uko bagutekereza siko Imana igutekereza. Ijuru gutekereza neza, ijuru riraje ngo rikora imirimo. Amaboko y'Imana arimo imigisha, amaboko y'Imana arimo guhindura ubuzima, amaboko y'Imana arazi ibyo abantu batazi ko bizahinduka bikazahinduka. Amaboko y'Imana yo yaje ibyo abantu babona ko bitazemera biremera. Yo ntawe bitabera nawe byakubera. Wibona bariya barakuruse, nabona abantu nkawe baremwe mu ishusho nkawe. Ijambo nararisomye mu itangiriro igice cya mbere 26 haravuga ngo tureme umuntu ase natwe mu ishusho yacu, nawe urasa n'umwana w'Imana. Humura niba ari uko yatabawe nawe ejo yatabarwa. Umva noneho Matayo 15:13 havuze ngo iki? Igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizaranduka. Humura ibyo bintu byakwimejejeho, ibyo bintu bitumye usuzugurwa. Igihe kirageze ngo Imana ibirandure, igihe kirageze ngo Imana ibikure ku buzima bwawe. Urwo rwiri Satani yakumejejeho, urwo rwira abarozi bakumejejeho, urwo rwira abadayimoni baguteyeho, igihe kirageze ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kiranduke. Abefeso 2:10 havuze ngo iki? Ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tugira dute tuyigenderemo. Akira imirimo myiza mu izina rya Yesu Kristo. Akira imirimo myiza. Zaburi 8 ivuga ngo iki? Ngo umuntu niki ku murongo wa 4. Zaburi 8 umurongo wa 4 haravuze ngo umuntu niki kumugenderera, umwana w'umuntu kumugendera, wenze kumugira nk'Imana haburaho gato umwambika ikamba n'icubahiro. Akira icubahiro Imana ikwambitse mu izina rya Yesu. Akira icubahiro ijuru ikwambitse. Agira icubahiro. Akira icubahiro. Ngoma ya 2:15 umurongo wa 12 haravuga ngo barongera basinya isezerano ryo gushakisha Uwiteka n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. Umugore n'umugabo ngo barahize ijwi rirenga. Umurongo wa 15 haravuga ngo maze Uwiteka abahihumura impande zose. Akira ihumure mu izina rya Yesu. Wabuze abaguhumuriza, Imana ije kuguhumuriza. Abaguhumurizaga baragiye, Imana iraje iraserutse. Imana iraje iraserutse, ije kukwiyereka, uje kuyibonesha amaso yayo. Imana iraje ihagarane nawe. Iryanze gushoboka ndatura ngo bishoboke, iryanze kwemera ndatura ngo bizemere. Ndategeka igihe kibi cyari kikuriweho, ndagitegeka. Imana duhaye ububasha bwo gutegeka ibihe, ndagitegeka. Ijambo ryavuze ngo iki? Ryaravuze ngo abazanyizera bazarambura ibiganza ku barwayi bazakira. Rope enetai sanse vo oneta. Uwiteka tegeka ubwo burwayi bwanze gukira. Iyo kanseri ni ikire, iyo diabete ni ikire, uwo mugongo ni ukire, aho munda ni hakire, ibyo dopininia uwo mugongo ndawutegeka ube muzima. Amaguru yawe ntiyarameze neza, agomba kuba muzima. Business zawe zarahagaze, zigomba kwendereya mu izina rya Yesu. Wari wicaye muri ntibishoboka, akira kwicara muri birashoboka. Akira kwicara muri biremeye mu izina rya Yesu. Imana ijya gukora akantu gatoya. Imana ijya gukora ikintu kimwe. Ubundi kaze mabwire ntibisaba bitangaza byinshi, ntibisaba umubare mwinshi. Igitangaza kimwe gusa cyatuma banze barwara umutima. Igitangaza kimwe gusa, kimwe gusa. Kanza ngurugera igitangaza kimwe. Igitangaza kimwe gusa gikora akantu abantu bakamenya amakuru bakarwara umutima. Ntago Penina yarwaye umutima kubera kabonye Ana yabyaye. Yarwaye umutima amenye ko yatwite. Gutwita gusa, gutwita gusa kwa Hana kwatumye Penina aratasinziriye. Imana ikora kimwe gusa, ikora kimwe gusa. Abakurwanya, abatakwemera barware pressure. Ngo byagezeho Penina ngabwira Donata ngo genda undebere katari bitambaro yashize mu nda. Ntago byari bitambaro, hari yari yacanganyikiwe Penina. Ngo Donata hageze, ngageze kuri Hana ngo umwana ari yarangije gucura. Imana kugira ngo irwaze Penina umutima, ngo umwana arongera aracura. Donata aragenda abwira Penina, aravuga ati ntago ari ibitambaro, ngeze kuri Hana umwana acuze gatatu mbibona. Imana ikore kimwe gusa, abanzi bawe barwara umutima mu izina rya Yesu Kristo. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro. Igihe ni igihe cyacu. Nasengeraga ijambo warumbaye kubwiriza, ngaha abana bawe ibidashoboka bishoboke,
ibyanze kwemera byemere, ibidafatika bifatike, abari mu bihe bibagoye ubahindurira ibihe. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Pastor Imana iguhe umugisha. Asante. Ariko rati ibiganiro nanjye biranyifashiriza. Yego. Ndakunda kubwira abantu ni njyewe ntangira ikiganiro ndi kukiyobora nkaba ndi gufashwa. Najya kuri machine ndi kuceditinga nkaba ndi gufashwa. No mpamvu uko nambyibushe. Ariko ndi bogari. Ariko nawe Imana ihinduye igihe. Hallelujah. Nawe Imana ihinduye igihe aka kanya. Amen. Igihe cyari kikugoye Imana ikigukuyeho. Hallelujah. Mu bantu Imana ihinduriye igihe nawe iraje. Amen. Nubwo wicaye nyuma ya kamera, Imana ihinduye igihe ku buzima bwawe. Hallelujah. Imana ihinduye igihe ku bana bawe. Amen. Imana ihinduye igihe ku mugore wawe. Hallelujah. Imana ihinduye muri family yawe, Imana irahahagaze. Amen. Igihe igiye kugihindura. Topela sankedota eneta. Imana igiye guhindura igihe. Igihe iragenda. Amen. 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 Yego ibyo ndi kuvuga ni nyine. Amen. Amen. Imana ishimwe. Hashimwe Yesu. Ndumva Imana ariko Imana ishimwe ko igiye guhindura ibintu ibihe ku bantu badukurikiye. Imana ishimwe ko abari kura bagiye guseka. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ko ari bigiye guhinduka. Tugiye kubona muri comment abantu bagiye guhamagara. Abantu bagiye ndumva ijwi rimbwira ngo abantu bagiye guhamagara. Amen. Pela sanke do fela bonesance. Imana igiye guhindura ibihe, abantu bagiye guhamagara, abantu bavunwe n'ibihe, isi irabasereje. Mureke mbabwire inshuti bankurikiye, mwitinya ibihe byagoye abantu. Imana igena ibihe, Imana irabihindura. Nakunze Imana avuze ngo mu bihe byose abanjye nzabarinda. Ibiciro byazamutse, ibindi byahindutse, ingendo zirakomeye, ariko mureke mbabwire ibyo byose birakomeye ku mwana w'umuntu, ntago bikomeye ku Mana. Kandi iyaremye isi n'ijuru, ibyo byose irabigena. Imana itanga umugisha ku manywa na nijoro. Itanga umugisha mu bihe biryoshye no mu bihe bishaririye. Uko niko Uwiteka avuze. Imana igiye kubaho umugisha. Amen. Imana igiye guhindura ibihe. Kandi hari umuntu urwaye indwara y'ibere imumerera nabi. Uwiteka arambwiye ngo igihe kirageze iryo bere ribe rizima. Uwiteka ashimwe cyane. Imana ihimbazwe. Amen. Pastor, ibiganiro byacu nakagaruka. Ariko turakora ikindi. Aya mavuta ndi kumva atagiye katuye dusoje dukore part 2. Ariko wanyemera ugatanga nimero. Aba bantu bagiye kubohoka, abakeneye kubohorwa ukazabasengera, aba babohowe n'ijambo bakazaguhamagara bagashima. Nyemera utange nimero. Nomero ni 078 45 50 31 karindwi 078 45 50 31 karindwi. Imana ibaho umugisha. Wayibuze kuri ujya ku yindi yanditswe ngo 078 32 3 karindwi 40 karindwi 078 32 37 40 karindwi. Iyo ni nomero y'uyu mugabo wicaye imbere yanyu. Imana ibaho umugisha. Byega ibiganiro byacu nakagaruka.